aduone e be kwa akoto aba na sede amanyosem ene ne ho nsenkan ye sitie wo man mu no enam so ama Peace Council wo mo ede adesede ato ensentwerefo anim se ensentwerefo yenye adwuma yie adwuma ne ye ne yie a eno na beboa isan se 2020 abatwe yensen kam ye bi ebetimi ama bibia asi eti ye adwuma yenhwe ne yenye ne pepepe yenye ne finchim e ma yenkoka ntokwa emfa ma obi na wei aye Professor Emmanuel Asante wona ye chairman Edema National Peace Council and wode se akokoboi ede eto nsentwefo nyina anim na wei aye adwumade sonko a president ede Emma Ghana Journalists Association wo mo ekeka kabo mu adon wo mo hwehwe se nim se nsentwefo nkabo mu ku no wo mo nyamfinhye aduoson nti wo muguso a wo mo edie enti ora afa mo ni soso ekasa o kire se bra no nyina eya esefata sense ntwefo ede Ghana o mamu ni nyina no ebesi ho animu ansana bibi fufuro bia wo ho ne ebeya yaye ye to aso ana ye call Institute for Fiscal Studies IFS omo eka kira aban say aban yesrewa abo break to boase se na no Ghana mampanye kire se ono oni adaje emirika pa ene ode ni mirika tuo se de be ya Ghana ye nioma nyina ebekoso ebekọ animu eyie eti ono oni adaje kura wo ba betwentwen so go slow bia anie onye go slow asem na ni abre emirika pa na no ena Institute for Fiscal Studies for kire se Ghana mampanyin ne naban adai e de asem kura nie emirika tuo kire se promises wo hye bebrebe a wo hye 2016 no o pese wo ye ni nyina nti wama ho kire ba Ghana sikasem so na Ghana fo eti tobo ase slow down na say the ade ni si ko ne de enye emwa wo kwan bia so na omo nchechire mu nie omo se esan se enne wo hwe se de Ghana esi aye na omampanyin ba wo hye da hye bo e de kire Ghana fo se meyese na esan se amanyokuo no ansa no mo ba be ya aban no mo mpese wo mani begu asenti no bo hye bebrebe o mo hye ni o mpese o mo ye ni nyina na no na IFS fo e kire se ekobasa nso enye yie esan se wo ye wo manifesto na wo hyebo a Shegana sika no baby a ejina ansa no ahyebo esan sa wo ba no ewom se wo beba beye sika kakra na wo ho no wo bedada ni de bosia no nso eno nye ansa enya no yie e de masa wo betimi ahyehye dwumadie bia eti wo gye bosia guso no na eno so ha adwene eti wei eye Institute for Physical Studies enkra wo moto de ama aban ne se wonto ne bo saa ne bo hya wo hye ne bebrebe no senka sabi otenase eno osesehwe Ghana sikasam a eno nke beboa na neidie wama Ghana fo wo kire wo mu ntida bia eto ne etum ne ye dane fa ne ye de kwa ese e ma ho kire ba ye sikasam no nheda enkoyie enti wei eye ensem a wo mo ede atu edwa afa yenko Michael Akrofi wo ewo epoye mantemu amanebo aba beto ya apno so echirem se car tintin bi trailer bi car tintin bia the number ER1894-11 na wafa aban fertilizer sa na ebeka no fertilizer bibi be se aha enkono 900 na akwakonya nkwanhia wa achemoda ede ne course ho na ade na asie yese ntwoni obafo Michael ewa ahoma ne so ye ne no di nkomo obafo ma chen ye dio akosia yo obafo yenhwe fertilizer no mu free hin no mu kwo he and articulator say na say o mu tebia no so esitie fertilizer no o mu di fi eye enkran e de ko eye akyem akyease no wo be fa eye akyem odan ekwan so eho na trailer ne number eye ER1894-11 eso eye fertilizer kotoko dodo beye aha enkono 900 akonya akwanhia na ahomache a esiye no ne sayo no ene ye ne driver ni a no kura eye articulator and as a trailer na fertilizer and eguso your friend Wahab Jibril o chese oba no ekwan no so de ye na be fa so baako na so popo kakra bi e wo hodoma ofope na chese wo ya akọ achemodan na wabu kelvu na chese wani tre achemati ase eho na articulator no ye se e fopopo na no na santin sign e chi a eni articulator no eso ne manyina akọhye bonkemu na me no ka sentempa no police fo a ewo achimodan a MTTD commander oka ho ora ASP Edmond Ejekum ene ne mrante edimrika ekọ me no ekasom kwebo fertilizer no ho ban pa ene nadmofo a ewo potem ho no mo ema omo hweye ema fertilizer no omatumi anya baby pa
eyiye gu a enya asem ketwa desayo no na obi bisa say osenka ni na ne mate for no omo te sen nyame adom omo ye e ma omo de omo kopie mu atem a odan aban ya sabia omo akwaja ya hwe ma sabra me no ka say omo ya police for so eguso a omo bo e fertilizer no ho ban se be ye omo nya ka foforo na omo de eguso na omo de atumi akopie akyen so ho na omo de akoma e kokwakuafo a aban abo anu ba say ombebo omo e fertilizer enam kwan so a ebe ya abenya consent no ka say de omo ye to chese na omo tumi afa fertilizer no na omo tumi de akopie achima atias na na ewu mu eno na akopie yo obafo medase na de ahin na yese doctor bi ono se wonye doctor ena wo bu nkrofo afa so ena ya che no eno so ho asem te sei akoso enya asem ketwa wo abrantie Daniel Otre wonye mfishia e di asamienu na ndra akofodua circuit court A ekọ aseta wa bra he ana maame Messi adekote etredwom eho na prosecutor chief inspector owusu abebio eba na obesane ensemu eche maame na ode to court dwemtrani anim no chese ora anasa branche Daniel Ocha wonye fishia ediasa miedwin onenam no chese omanfo say oye doctor ni na wo hwe ne bag mu a nema doctor for edi to obukomu omontade edi bibia okura bi no chese eye UK amonone eho na chese oye adwuma na eye bibi abayewa bi oyo cheche ni one ne nkantema eye say omanya admission ewo UK nti ombeko ena obi edine chese doctor bi efi ho no maba wafi eye UK wa ba nti munhu ne no beboa mo ena papa ya wa ye ne ho say doctor ye onye adwuma ekwajo mu nsam sika eye 72,000 Ghana cedis 720 million say ebefa omo visa omo accommodation niama bebre e mo share sa brantie ne nkantema ne mpnen e o ye cheche ni say omo kọ ware mo kọ court ekoye court awade mo a ono doctor yi ekoye ne ho sofo na edu bra ese visa ne ho niama eba no na ayo cheche ni hu say visa yi osusu say ahyensode bi a eye bambon features and security features was no ebi ni so e no de church nkofo de copy nkofo de immigration fo anima a omo hweye no na chese ade no eye fagadam eye ntro eye obi bi na omo afojire na abrantie Daniel Oche e de abre obi ene ne ho kani ana say ne mpena say omo nya admission omo say nya opportunity ana sa kwanya so omo nko eye UK ho no mo eno na bayiwe yes ekwempia so bema ya cha abrantie eye Daniel Oche bo modern say oni abayiwe beda so wampene emeche ni nua ba odi nechi no oye so no so fa 10,000 Ghana cedis mbra no so empa akonya eman sa eno ne nam so ma police for wo new Dwaben police command ekoso abrantie Daniel Oche pechi oje tumsa ampa waji sika eti sei eno echi no afofo bebre eka ho a sika waji wo ho no enye sika wa court temtani hwe nanim tin no chese nkofo keka ho a yesa afam san omodo mo nsam ebenti onko dem eye aban kukumu kakra prison na watch poly mienu na ebedu ho na hwehwemu a prosecutor and as investigator omo new Dwaben police faction aye no ma ye wie na nkofo mo nsam so wo mu no omo de abeta omo timi no ka say omo ahye ne say bo so e ba besim de to so du mienu 12 of November on Sandra court will be on no case, yet not a care move, police for care move, and not copy Mokofodia, let be a fee. It's the anybody to the bedroom of Babiano, yes, fan coming a ship for any sea for Amanda Bonesi. You, Michael, you better say, Papa, way and say Johnny Michael, Acrofino, the free Poemantemu, about Hassan, I'm the Rucasiano, a Simudo before Akosia Sapon, and not me de Ebremo. One do me, you know, the Cassia Bancasa, and in some moon church, the Muye pa, Ebeba, Macramon.